Wapenzi wa filmu yetu, na waomba kubonyeza subscribe ili filmu yetu iendelee kuwafikia vizuri. Hakuna tatizo kwa njia ya kuwafikia vizuri. Kama nao unaona kwamba hii ni filmu nzuri kabisa, na kuomba hicho kitu pekee ili kila siku filmu yetu ije kukufikia vizuri kabisa. Kama nami naona kwamba ni nzuri, ndio sababu nafanya hivi ili niwasimulie ni kipindi kipi kinachokuja, kitakuja kupi, kinaonekana kupi. Ndiyo sababu nafanya hivi. Nami nataka ubonyeze subscribe na ushiriki kwenye rafiki zako ili nao waweze kuona mazungumzo hii ni kupi filmu yetu itaendelea. Naona kwamba huyu mtoto wetu anaendelea kukutana na matatizo mengi kabisa, lakini tunaona kwamba anaweza kutokapo katika matatizo haya, kwa kuwa Mungu ni Mungu na watu ni watu. Kwani unasikia hivyo, unaweza